baru. Pelakon baru nak demand. I tak tahu pasal cerita tu. The second, semua terserah kepada diri sendiri lah. Kalau contohnya diorang nak demand harga tu, I feel like, okay, itulah bagi diorang itu values diorang. Takkan kita nak marah. Kalau contoh rasa tak boleh ambil, tak payah ambil. Itu je. But for me, it's that simple. Kalau contohnya diorang rasa value diorang banyak tu lah dia. Tapi kalau for you to just like marah and complain about these people yang macam, oh, kenapa mahal sangat? Dah value diorang rasa value diorang kan itu. Siapa kata kita untuk merendahkan values orang? So, for me lah macam tu. So, yeah. Setuju lah. Kena tengok jugalah. Kalau contoh you kena tahu apa yang you nak. You want more opportunities, you want more jobs, you nak duit banyak ke, macam mana ke. Semuanya ada, semuanya berkait kan. Bila kita dekat kan mahal-mahal tapi perangai macam pula dekat set, macam tu pula kan. So, ya, dia semua kena selari sebenarnya. So, ikut you lah nak letak harga berapa pun. Tapi tengoklah job berapa apa. Dan dia bagi skill Nabila apa muda, kunci kerja kan? dia Yes. so biasa Cara lah. Tetapi kalau contohnya tiba-tiba dia letak lebih, dan kalau contohnya orang tidak panggil, you cannot marah lah. You tak boleh rasa apa-apa lah. Sebab you yang letak harga tu yang tak setanding dengan kriminalan. Yes. Payment dia Tak mama I, which is Kak Min. Mak Kak Min. so serah kepada manager lah. Serah kepada manager. Manager. I tak pernah letak harga ni. My manager do the things. I tak pernah ada issue. tak ada isu payment Tak kan. pernah.